Iki ring puri abian basing genah ide anak agung gede rake payatnya ke pendiri Dramagong titiang wau oleh tangkil meriki. Jadi Om Swastiastu ring ide dane semeton titiang sane wau titiang sampun ring puri abian base genah ide anak agung gede rake payatnya pendiri Dramagong. Ya, titiang sampun meriki wau sampun boleh nangkil ampura ping banget ide anak agung gede rake payatnya sungkan dan mersedayang matangi sane wau titiang pun boleh rike disambut sareng keluarga lan rabin ide ibu nikang ampura ping banget makawinan ide ten mersida matangi male sungkan male dongan kinten kocak nggih penapian iki ampura ping banget. Jadi informasi belum bisa masuk ring pamiarsa sareng sami ampurayang titiang niki sampun mau usaha jagi menggali punapi parindikan indik Dramagong Dukriin nike titiang meled pisan jagi wawancara ring ide kemawon ide sungkan nggih dumugi ide gelis kena ide yang diwase mapaice kerahyuan ring ide tur maning segar-ugar nggih titiang bersama keluarga na alit niki sampun jagi budal ampura demun nggih ide sungkan ngiring irage berdoa sareng sami mangde ide sehat lan informasi indik Dramagong kita dapatkan semua dan untuk memicu motivasi bagi kaum muda. Pantas mereka yang sinap ada para santi. Om Santi 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 Om.